Bagesho ke nako ya gore re lesolele madireng a letšatši ke na le mošomi mmogo Triforce Ntswelengwe re gaša thui go tšwa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re a letamiša ka lapeng. Lenaneo la hlaola yo a tla tsokamago setulo sa moahlodimogolo wa naga le rumilwe maabane nkgetheng wa mafelelo go ba bane ba gadikilwe ka dipotšišo ebile moahlodimogolo wa nakwana Raymond Zondo. Moahlodi Raymond Zondo o gadikilwe ka dipotšišo nako e nyakileng go fihla go diiri tše 12. Ba bangwe go swara le molaodi kakaretšo wa peleng wa lekala la bohlodi Arthur Fraser yo a molatofatšago ka gareng ka tše dingwe tšhomišo mpe ya ditšhelete tša lekala la gabo le go amega ditirong tše e seng molaong o kgatlana le go bonkgetheng ga Zondo. O molatofatša ka gore o mo thibetše go fa bohlatse jo bo beng bo tla tatetša boporesidente le batho ba bangwe ba go tsebega ka ditaba. He seemed not to want to play according to the rules of the commission. The commission has certain rules. If you want to do this, this is what you do. So that is the position. Zondo o botsitše le gore a ga a nagane gore o sentše leina la botšotšisi ka go kopana le moetapele wa peleng wa ANC Jacob Zuma ka 2008 mabapi le dipolelo tša malema tše reng ke a motsopola kill for Zuma. For you to go as a judge to discuss another politician with another politician, that amounts to bringing the judiciary into disrepute. It's a blue lie, what the Commissioner No, but don't say I'm lying. What do you mean I'm lying? It's a lie. Morago go bile le go fošana ka mantšu gareng ga moetapele wa EFF Julius Malema le tone ya toka Ronald Lamola. Malema o re ga se tshwanele gore Lamola a be a dumeletše moahlodi Dustin Mlambo go ba moahlodi wa nakwana wa kgorotsheko ya molaotheo. Malema o re Lamola o dirile ka bomo go dira gore Mlambo a be a le maemong a mabotse ge go botsolotšwa bonkgetheng ba maemo a boahlodimogolo. Dingangišano tša geiba ke mang yo a yago go tsorama setulo sa go ba moahlodimogolo di sa le gare di tšwela pele go latela go gadikwa ka dipotšišo go ba hlaola ba bane ditekong tša mošomo mo bekeng ye. Kgoro ya toka le tshokollo ya bagolegwa e hlakišitše tshepedišo ya go hlaola nkgetheng mo metsotsong e se kae ya go feta. The Constitution makes the president the appointing, first of all, and the minister the person who recommends it. But there is a condition as to how that recommendation must happen, and it is clear that that must happen with the concurrence of the Chief Justice. So essentially here you have a three-way conversation with three people with very distinct roles insofar as the appointment of someone on the Constitutional Court. Insofar as an appointment of an acting judge in the High Court, the Constitution says that the appointing authority is the minister. He makes the appointment after consultation with a judge president or of a particular court. So that's very clear as to what the role of the minister is. So it's a constitutional duty that the minister performs in both instances. On the one end, he recommends, subject to a concurrence. On the one end, he appoints, subject after consultation. And of course, concurrence and after consultation have separate legal meanings, which I wouldn't go into now. But that is the process that is required by the Constitution. And anything less than that actually would be unconstitutional. Ngwana wa mengwaga e mebedi wa motseng wa Ntsimbini kgauswi le Port St John's ka profenseng ya Kapa Bohlabela o hlokofaletše bookelong maabane morago ga dikgobalo tše šoro tša go katwa. Mabarebare a re modiri wa bošula bjo ke tatagwe mogononelwa o swerwe. Re lemoša bapelo tše tshesane gore tše dingwe tša diphišamare tše di hlaloswago mo dithele tša pelo. Ye ke tiragalo ya botlholwa fela ba lapa ba sa maketše go ya ka mmagomelaelwa yo a sa bonego gabotse morwagwe o tsošitše dikgaruru a seta maloko a lapa ka moka ka la bobedi o re o ile a mo tlhasela ba dutše ka morago ga ntlo a lamolelwa ke mojalefa wa gagwe. Tlhaseleng ya bobedi o mo gamile a mo tšhošetša ka gore o tla mo tlhaba ka thipa
xa ndijika esethu semthathile lo wakhe and gore morago ga gore ba ketimele ka kamoreng yeo ngwana a bego a robetše o bone mmelelo a swere ngwana ka tlhogo o lekile go mogoga ka maoto e upša a palelwa moragonyana ga a tlhodumela ka letsika ngope a bona a gama ngwana ebile a metha selelo sa ngwana se ile sa ema ke ge mmelelo a etšwa a lebeletše setho sa gagwe sa bonna seo se bego se gamathetše ka madi maloko a setšhaba sa tšhošitšwe ke bošula bjoo ba boletše mmelelo bjalo ka motho wa boikokobetšo efela ba šupa kereke ya kgauswi ka monwana mekgweng ya gagwe ya go se tsebalege gore ke kereke yeo e molaetšego gore a dire bošula bjoo gore taelo yeo e tšwilego ke gore a hume o swanetše go thoma ka go bolaya mmagwe goba ngwana moragonyana ke ge a sola diokobatši bošuleng bjoo Ntsimpini ke motsana wo ngwana wa mengwaga e mene ka mvele itlhekwanya a ile go a bolawa le go retlwa ke malome ya gwe ka 2015. Badudi ba 10 Morgan Winterfeld ka leboa la Pretoria ba re maphodisa a swanetše go šomiša setšea diswantšho sa mohuta wa drone go thibela bosenyi mafelong a magaeng. Badudi ba re bohodu bja leruo bo fokotšegile kudu go tloga mola maphodisa a thomago go hlapetša ka tšhomišo ya setlabakelo seo. 10 Morgan Winterfeld ke lefelo leo le atologaneng mme baagi ba ne ba utswetswa maruo thata. Lelapa la gabo Thabondala ke lengwe la ao a neng a utswetswa dikgomo. They stole 2 of our cattle. They took them out of the kraal. Then they slaughtered them in the bush. They cut them into pieces and they basically took the meat and then they just left the insides there. Ndala a re tirisano le mapodisi e fetotse maemo thata ka tiriso ya drone. We've decided to also stand up as the community, form the organizations, do the patrols, interact with the police, liaise with the police, share the intelligence with the police, and we are seeing results. Go le jalo baagi ba eleditswe go nna kelotlhoko mo go jeng nama eo e sa bakangwang go ya ka melawana e tshwanetseng go latelwa. This meat is not safe. They have not gone through all the requirements of the Meat Safety Act, and then furthermore they don't have any hygiene regulations. There's no cold storage, there's no nothing. Le fa gone go na le diphetogo mapodisi a re go santse go na le matsapa. We experience a problem still with the community, the livestock owners and the farmers not branding their livestock, and it makes it difficult for the detectives when they attend to the crime scenes or attend to the complaint. Go bana getsi tiro ya drone e kgonisitse baagi gape go tlhatlhamolola sentlhaga sa bogodu jwa dikoloi. Le fa gone tiro e santse e le ntse go lwantsha bosenyi eno ke nngwe ya dikgato tse dintle. Molemo wa motho SABC News, Winterfeld. Ditaba di tšwela pele bašomi ba tlhakodišo ba tšwela pele go nyaka batho ba bararo bao ba timetšego morago ga dipula tša matlorotloro ka midstream kgauswi le Olifantsfontein. Bahlankedi ba ditirelo tša tšhoganetšo ba ipiletša go badudi gore ba hlokomele le go dula kgole le mafelo ao a lego tlase goba a lego kgauswi le noka le metse a mantši. We still have some people that refuse to be evacuated. Some are on the rooftops, and yet there are some community members that do not agree to being evacuated to temporary shelters. We have Tshwane bus services, buses ready to evacuate them to temporary shelters since their houses have been affected by the flooding. And then we also have got Gauteng EMS buses that are on scene to assist with the evacuation to temporary shelters. Pagesho nako ya ditaba e felela mo gopolang gore ditaba tše di a hwetšagala go YouTube ka SABC ditaba-dikgang le ka re latela go Twitter ka @ditaba_dikgang go latela ponelopele ya maemo a boso gabotse.